Ekitabo ky'okuruga eshuri ya 37 ebintu by'omu butaahu burikwera. Kandi Bezaaleeri yakora eshanduukye omu munyinya, oburingwa bwayo mikono 2 n'ekicweka, obuhango bwayo omukono gumwe n'ekicweka, n'obwemi bwayo omukono gumwe n'ekicweka. Yagishweka n'ezaabu eshemeziibwe omunda n'enyuma, yagitaho omuguno gw'ezaabu kugyehinguririza. Yayazya ezaabu, yagiheshamu ebifunga 4, yabita aha nshonda zaayina, 2 aha rubaju rumwe n'ebindi 2 aha rundi. Yakora emigambo omu munyinya, yagishweka n'ezaabu, yaata egyo migambo omu bifunga eby'omu mbaju z'esanduukye ngu bagume bagihekyese. Yakora ekitebe ky'okusaasira omu zaabu eshemeziibwe, oburingwa bwakyo mikono 2 n'ekicweka, n'obuhango bwakyo omukono gumwe n'ekicweka. Kandi yakora abakerubi 2 omu zaabu, omu kubakora yabaheshera aha mitwe yombi ey'ekyo kitebe ky'okusaasira. Kerubi omwe aha mutwe gumwe n'ondi aha gundi, yabahesherana n'ekitebe ky'okusaasira aha mitwe yakyo yombi. Bakerubi bashashanura amapapa gaabo ahaiguru bagasangiza ekitebe ky'okusaasira, borekyereine nibareeba ekyo kitebe. Kandi yabiija emeeza omu munyinya, oburingwa bwayo mikono 2, obuhango bwayo omukono gumwe n'obwemi bwayo omukono gumwe n'ekicweka. Yagishweka n'ezaabu eshemeziibwe, yagitaho omuguno gw'ezaabu kugyehinguririza. Yagikorera ebizingiti kugyehinguririza, obuhango bwabyo ekita kimwe, nabyo yabitaho omuguno gw'ezaabu kugyehinguririza. Yagiheshera ebifunga 4 by'ezaabu, yabita aha maguru gaayo aha nshonda zaayina. Ebifunga ebyo byaza haihi n'ebizingiti kuba eby'okutamu emigamba y'okuhekyesa emeeza. Egyo migamba y'okuhekyesa emeeza bagibiija omu munyinya, yagishweka n'ezaabu. Kandi yakora ebintu by'okuta ahari egyo meeza omu zaabu eshemeziibwe, enyabya zaayo n'ebikopo byayo, kandi n'emidumu n'ebakuri byayo eby'okushukisa empongano z'ebyokunywa. Kandi yakora ekikondo ky'amatabaaza omu zaabu eshemeziibwe, ekibunu kyakyo, omukono gwakyo, ebikopo byakyo, ebintu byakyo ebyebumburikire, n'ebirabyo byakyo byahesheranwa nakyo. Kyagira amataagi 6 garikuruga ahari ogwo mukono, 3 aha rubaju rumwe n'3 aha rundi. Ah'itaagi rimwe ebikopo 3 ebirikushusha nk'ebirabyo by'endozi hamwe n'ekintu ekyebumburikire nk'ekirabyo kyakyo. Ah'itaagi erindi ebikopo 3 ebirikushusha nk'ebirabyo by'endozi hamwe n'ekintu ekyebumburikire nk'ekirabyo kyakyo. Goona 6 nk'oku garikuruga aha mukono gumwe gaba niko gaba gatyo. Ahari ogwo mukono gw'ekikondo ky'etabaaza habaho ebikopo 4 ebirikushusha nk'ebirabyo by'endozi n'ebintu ebyebumburikire n'ebirabyo byabyo. Ekintu ekyebumburikire kyahesheranwa n'omukono gw'etabaaza ahansi ya buri mataagi 2 agarikugurugaho. Goona 6 gaba niko gaaba. Ebyebumburikire n'amataagi gaabyo byahesheranwa nagwo omu zaabu eshemeziibwe. Yahesha amatabaaza gakyo 7 n'empana zagwo n'otusohani twagwo omu zaabu eshemeziibwe. Ekikondo ky'amatabaaza n'ebintu byakyo byona yabikora omu zaabu eshemeziibwe ey'oburemeezi bw'etalanta 1. Kandi yabiija ekyoterero ky'obubaana omu munyinya, oburingwa bwakyo omukono gumwe n'obuhango bwakyo omukono gumwe, kingingana embaju zoona. Kandi obwemi bwakyo bwaba mikono 2, amahembe gakyo gabiijirwana nakyo. Yakishweka n'ezaabu eshemeziibwe, aha mutwe gwakyo n'embaju zakyo n'amahembe gakyo, kandi yakitaho omuguno gw'ezaabu kukyehinguririza. Yakiheshera ebifunga 2 by'ezaabu, yabita ahansi y'omuguno gwakyo aha mbaju zakyo zombi kuba eby'okutamu emigamba y'okukihekyesa. Egyo migamba yagikora omu munyinya, yagishweka n'ezaabu. Kandi yakora amajuta garikwera ag'okushukaho ahabw'okushoroora, n'obubaane burungi obw'emigajo erikutaamiirana nk'oku abanyamwuga babwo babujwanzya.